Rusdan Ukraine ge machu da tong chamja me ba dan de ni Ameriki rimija da dambi se gu ne ju ji ni ji ba re ni zhang song ge jin la Washington du nu qin din zu ji cuo xie zui zhong shu jia ba dang ge de re cuo ju jie ke zhen shu su ni ji wu chi qie bian nan jun ba ji Ameriki police ju de jie na da lin hen so de to la Ukraine ge dian jia le song ju dang jia na gen de hong la ka de jia ju ne ju ji zu cha ju ren do defense against Russian aggression, whether that's working with partners. Rusi jian zu lang guo song te jie ju jie zhe dang na zhuo cuo da niam le to ni jia na gen de hong ta so da de ji dian jia so la dong le jie ju ne de na jie yu zu yin ju zhe Whether this is hybrid threats, cyber threats, these are all the issues we'll be focusing on at the summit. Ari zu bi nup qin din zu ji cuo ju jie kep cu Ukraine ji ma wang bi le wang de zu nup qin ge la le yu ban de ge yu jin dang cha ji mi pen so to la wu qin nang be Ukraine de jin nup qin kong su gang zhong zu ju jie tu ji qie du ta lam ji cha cha da nan ju ren du yang Ukraine ji nang ku ju ju jie ji ke le ji yu jiang America zhe so tu men ga xi xi ge Ukraine nup qin kong sun zu ju te la da dong lu ca yong ge ba ri yang da lin ji lian so to la Ukraine da yu ru ji dian jia ji bu ma ce ba ri Hindu zhe de jian cuo ku du nu qin din zu ji nu ba nga li qi wan du tu zhe la niam ji jie zhe ren du Australia, New Zealand, the Republic of Korea, Australia da New Zealand Lo Korea da New Hong gi nu qin da niam li jie za dan zhe lan do mo ha zhen qi bu yu ri de ka tu ma dun te ji niam li yin me si jiang qiao kong ga xian na lai niam li jie dan jie zhen ba ri where there is cooperation going on. nu qin din zu zu ne mi lo dun zhe de nga ko yi du din song ji qie du da lin ji lian cuo to la ji cuo zai jie to lai xu jin qing bu yu bi mi na zha jie ni shu la din shu jie zhe ren du a zhe long chi ka ge san guo ba nai kin qian la ne da na wen ne su de pa ju ge nian zhe shu ke qi wang min